Birthe monit achithe hun melanason. Malomso por ki binthi pasonsi malomso pen khilandang chiman. Lasonsi lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo dokhora hidi bearong amikar Kt.Khogen Hanse jakhong achiklo niphai trokani birthe pen JOC niphai troksiani longle atasam woipon tanglo. Kt.Khogen Hanse kedam tanga por pen sitami mithang arong arup lapen arnam abirialong ta ke claim ka chapaduk naya bang phulo. Kt.Khogen Hanse kedam tang pharu krisir kebra thongkebra troksi aru achiklong bong dokhora hidi bearong along amahang theklo. Asar buramen lake Kt.Khogen Hanse lapen asar piamen Kt.Kareng BP. Loke Charlie Kecheng Master Lokheswar Borgohain along Kokho Sereni Angdeng Charlie Dunlo. Aphi Pharokresir Kebra Plikebra Troxy and Inkan Dokhora Hidi BLP School along Ingdeng Thom and Charlie Dunsi Puthot Pharokresir Kebra Pokebra Isi and Inkan Ingdeng Pli Golaghat Town High School along Pharokresir Kebra Pokebra Po and Inkan Panjan LP School along Charlie Dunlo. Ingdeng Kep Charlie si Ington Kok Pena Phi Puthot Pharokresir Kebra Trokebra Ke Thom and Inkan Upper Silong along Gram Sevaka Seke Cheklo John Sir Kep and Condensed Course Endunsi Laso along 2nd Division Chepalong Dunlo. Laso pen Pharokresir Kebra Trokebra Ke Thom and Inkan Amri Development Block Auguri along Gram Sevaka Sai Join Dunsi Borgaon GS Center along Duar Amla Moja Mohon Terona Rong along si Klempang Cheng Dunlo. Amri Development Block alo Penang an Kaching Thora Sai Penang an Klem Pitekang lo. Kedam tang Pharokresir Kebra Troksi ke baningkan Amri Development Block pen mithang mate Nilip Development Block along nang cheterek thusi Nilip Development Block along Anghor ke endun Senior Gram Sevaka Sai Klem pen Penang an Nilip Aradaphan Klem pilo. La pensuri hini ra hini wosika chiklo an Service Retirement long si ningkan thongkep ra nyakep an Sai Klem long pemelo. La pensuri Kresir Kebra Phoke baningkan Reverend Mongwerong Hangarideng Baptism mate lang parbip dhola lang solong si NC Longton Baptist Church along members dodunlo. La pentu dokhora Baptist Church along arnamakam ki klempang chengdun si Mondoli Kongchun Bang Mondoli Finance Kongchun Bang Mondoli Dihin Rimbang lapen penang an arpusitami klem dunlo. Lapen KEBC mate Karbianglong Baptist Convention along ki chengsi dun maipu Suri Kresir Kebra Trokner Kebra hini lapen NKBA mate Nihang Karbi Baptist Association along Kicheng si Executive Secretary aputa kedeng cheng abang phulo. Alang li sorkar avorenga saita claim pusitami arnama kamta ki claim ajir kiding nai lapen kachepaduk pik abang phulo. Kt.Khogen Hanse alang li chor asumar amun pimar ausa donrap monduli rongrub lapen jirpi jirpo kaddu kavya phan pamote kangsi arnamani chemandun tanglo. Koila mati pen Samson ingti Karbing long life.